Ngithi mfethu emagameni amabili amathathu kwelembongi nembongikazi ubuciko obuhlangene uMr Vibe uSiphatha DJ Imbokodo FM 326 sesingenile asidlali Saturday Drive yazi baba sihlezi singadlali la emsakazweni Imbokodo 96 uyalazo udaba mfethu asengene nje bayazi ade sise PMB izolo Imbokodo FM silapha PMB lapha kade sibuya khona kuyi6 to 6 umnandi ngendlela mangalisayo thema ngithi asidlali bavele bathi hey enanidlali bathi asidlali ngempela lapha bathi asidlali ngempela nekhono balimangazile abashila abantu bathi bayahlezi belizwe khona lezi inkondlo abanye baze ba encourage ukuthi bathola kanjani ungena kuImbokodo FM ngabatshela ukuthi no kuye kube nepage nokulalela umsakazo ngizoza ukuthi uTshepo uyayeshiya imininingwane yokwazi ukuthi ufike emsakazweni uyalazi udaba baba uyalazi udaba mfethu ngaphandle ukuthi ngimoshela isikhathi sakho yabona namhlanje ngiphothi imbongi mfethu esencane kanjani yabo njengoba ukhuluma umuntu osemncane mhlawumbe ukhuluma umuntu ona 9 10 uno 9 10 hayi ke kuncane kodwa manje into ngaphakathi kuyena mfethu uyakhumbula kunenkondlo engikhiphile izolo wena mfethu yabona into leyo isiki zezangoma wena mfethu kunalokho khona ngithokhona amagama wena mfethu yabo thina sifana njengezangoma sihaya kuphila abantu you understand yabo lo mfethu lo as much as emncane ngaphakathi kuyena nesithunywa esikhona iphethe lento mfethu bese uzongishayela la nkondlo ongishayela yona hayi mfethu ngizokudedelela mfethu ngizokudedelela uthi uzokudedelela uyamuzwa uzokudedela asibe siyidedele bafo ngaphandle ukuthi nje sikhuluma avele siyidedele vele siyidedele amina bafethu igama lami nguSTK Imbongi kakhokho ngizodlulisa umlayezo omncane ngithi mina dadewethu ungizwile kuthuse emathandweni empeleni angizile ukuzogxeka futhi angizile ukuzokuncoma kepha ngizokuxwayisa uthando la namhlanje lifana nengane ekwani ufakazi walokho uzothi kwasuka sukele iyakuthanda mhlazana ayithola lento ayifuna uzococosi yaphela sengifisa ukwazi ukuthi yini le yaphela uzomuza kubiza ngoBlackbone ngoyellow bone ujabula ucabanga ukuthi uyancoma kanti akutshela ukuthi mhlazana akuthola uzokucaba bese yakushiya umuze kubiza ngoBaby ucabanga ukuthi siyakuteketisa kanti akutshela ukuthi endimeni yothando uyingane uzokufundisa uzolifaka